Anisha an Litir Bheag. Seo Litir míle céad sa cóig. Bha mi a cín se gaibh mun uramach Alistair Stewart, ná Netherlachapper. An a cúriad inar nish an san nuliach 8-7 scríb é colmh mú thuamh chrámhag Gaelach. Bha cúnta seice in Phrionnsa Òg, Charlach Idiard Stewart. An dé blár chulatar, bha an Phrionnsa an fallach cóndarí lochial, ceann cinní nan Cameranach. Bha ta furach an a nuai itar loch Arcig agus loch Lochi. Bha fís ag dunne far an road, fer mach cynnych. Bha esan a torst Bheag gaibh. Bha dúl ag a Phrionnsa agus lochial gon ro mach cynnych a cúmal a gráich díomhar. Ach matin a bha seo, noch mach cynnych le a bhach óg. Bha lochial ferrecach, ach wenig mach cynnych gon ro an gile a fullang le galar, rys an canagad Chinius an rí. An na bearla sin scrofula, no King's Evil. Bha dúne an na grún dúchan an Yorpach, a creitin gon ro cumas ag rí an galar sin a léag le bhí a cur a lávan ar an Éislandseach. Hier mach cynnych ar a Phrionnsa a lávan a chur ar a bhach. Rein an Phrionnsa sin. A réir a chuntais, hánig fios ar a dhíle. Turas eile, hachar Netherlachapper rí Gaelic ar an roa éolach. Bha físice gan ro a bráthar ar a bhí tín. Címar a hae, gainiche. O na siar o na huare an Spáin, ricer a Gaelic. An Spáin, húrst a minister, tí an Spáin. Bha a Gaelic rá óg son an grách a bhínachag. Saun na de chai Netherlachapper gachi, a huare mach mun Spáin. Bha ciach lucain a bráthar ar a gáil a gacht. Bha dúine a creitin son léas a dhéanú go féimig an dunne a bha tín stú lé a gáil Spáin. Ach dhéimig an Spáin a bhí ar a dhéanú de gúrc bá. Dhéimig an úrc a bhí tuchtim far na bá an na túpaist, agus dhéimig a bhó a bhí háast beá. Huair bráthar na Gaelice an Spáin, agus ghasa na beár.